پشتی بریارا ترکیه و کرنا سینور اوروپا لپیش کوچبر و پنابران به هزاران خواگهاندن سر سینور یونانستان لی دستلادارن وی ولاتی ری لپیش وان گرتنو او شف و روجن خواد کشو هوا کسار دا لناف دارو سر ریان در باس دیکنه یکیتیا اوروپی دکاره چه جبو وان بکه و چارسریا دم دریج جبو وان کوچبر و پنابران چیه؟ جبو رونی کرنا و مجارین ها ابراهیم مسلم اندام انجمن دموکرات سوریا امارجی جه فرانسا بمرایه دم باش ما مست ابراهیم هون وکو چالکوان جواکا سیویل چوانی زیکی و مجاری دبنه دسپکی دم باش جوارا و جتما شوانه ورا و گهدار ورا جی براستی یعنی افنا جارا یکی کو ترکی ولودکی کو وقت دبی پنامبران وقت پلک دختل سر یکتیا اوروپا دکه اوروپا بواجب خرادبه یعنی او دزانه او کسی کنا لسر سینور کن بونه نه او کسی کو اردوغان گوت کو ادلب درکتنه ام گیشی دزانن سینور ترکی بسوری را گرتیه کسی کو حوالدان بکن در واسه ترکی ببن جندرما ترکی اونا کشتن و پرانی وان در واسی وقت به هیل رژیمی بون و پرانی دنجی چونه وقت به هرما ریفبرا دمکی یعنی روج هلاتی وقت به فرید فاف کسی کنا در واسه بنا گور کو وقت به راپور کو جوه داره تینا وینین جوه داره تینا پرانی خوشی نش خلق سورینه او دغازه و یعنی و پله وقت به بکار وینه جبو دتشتان هم داخل یونان بکه جبو مثلا بترول و وقت به اتفاقیه خواه حکومت وفاق لیبیا جبو کو اوجی دست خود و مسئله ده به کو کنه به مثلا غاز و پترول بگره اویک تشت دن داخل اروپا بگه بلکی کو اروپا وگره وکبره کو چاوا ترکی اندامه کی ناتو دابو قیمت بو نه به قیمت ما بالا خو پیدن هیرو روسیا یعنی دزانه کو اروپی الیکاریا ترکان ناکن جبر وی هاوی ویجیش دف ترکان برادای وجوه ندا تركي يعني حتى وقت بيت شنهبوا على اساس هفدتينا كي تشيبكن تشل برلين بو على اساس اسطنبول بو بوتين جوه ندا وان اردوغان عاجز بو اردوغان اخو حاضر دكيك او هري وقت بي هري جمروس ابراهيم اگر اب اخفتنا درس يعني او بنابرين كو يعني كوچبرين كو بري لتركينا تركيا وان دشينا سينوري يونانستاني ودمه وهاب تركيا او ركفتنا ده 2016 در بيكيتيا اوروبيه يعني بن بيدكي يعني تشاوا كوبري اتفاق قال يكيتيا اوروبيه دانيه وايروجي عيني بنابران بشين اوروبا يعني ونشاوا فيكي دخونين وك مجو يعني افكسي كنا هوالدان دكن اوانا بري دال تركينا يعني بري دا ام جيش دزانن يعني تركي هذا بيت دبي از نكم كنترول بكم افنا راستا جبر خلقي كل ويداري غورغو امجد شوبينن جبر بريا وقت بي يكتيانا فنتاويك جارا مالباتن كرد يعني تايبات كرد عفريني و جريس بيوان يعني هنا كاتنا فرنسا امرو شوان دي شوبينن يك نكانش باجاركي تركي هري باجاركي والا بموافقه يعني دبي بوليس موافقه بوندي كوش باجاركي هري باجاركي افانا تشاوا گشنا سينو اف جبر دا جوان حاضر کرنا هین بریکو اردوغان گوتنا خبیجه اتوبوس شوارا حاضر کرنا وقت شوارا پلان داینا TRT یک وقت به قناه حکومی یه TRT یک و یا عربی TRT وقت پلان وقت کرتک خریتک دانین چاوا انو کون خب المانیا گینین یعنی باشه که ابراهیم اف جالی ترکیه و ایرو یکیتی اوروپی برسوان چیه و درباره ده اگر ام وکو تا گوت ام و که بزنن وکو ضغطك وكو فشارك جاليه تركيا لسر يكيتيا اوروبي بخود شد بيجد في درباري ده يكيتيا اوروبي هيرو غوركو وقت به تشتينا هاتنا وشاندن هيرو يكيتيا اوروبي جيش الورا وقت به مفوضيه اوروبي وقت به سروك برلمان اوروبا سروك انجمان جشتيا اوروبا وقت به برپرسيار او پنامبران همو دولت اوروبي گيچوناوي داره وقال كونجي وقت به راغهاندن جوجو ام في تشتي قبول ناكن كو تركي في اوي دكن نهال يونان بخوا مساله داخازا
وەکو یەک ببێ پەنامبەر سەکناندنە یعنی ji بû tiştî wek dibe kaxazan û pelgan gişî sekinandine zêde 1500 wek dibe ji yeketiya Ewropa kê esker wek cenderme her li wê derê alîkariya eskerê Yunanê bikine. Yani alîkariya wan bikin penaberan vegerînin çawa kina penaberan yani derya qutkirine af qutkirine wê çawa wan bikin divê wan vehewînin cihekî. Awana kê hewaldan bikine ku ev penember yani nekevne ne heta nihal ser erdê Tirkî ne. Kes dervasî yani henek malbat dervas bûn. Taban wek dibe gûr ragihandinê hejmarek ku tê gotin bi hezaran ne hejmar pir biye. Hejmar pir biye û heta Erdogan jî wehet kirî ino wê milyonekî dervas ke. Ev xuyay ino jêra rind kar bî ku heta va hejmaran were. Win balê xwe wînan din piranî xwe Efrîqî ne, Efganî ne yani belkî xelkê Sûrî van da sedî 15-20 bin. Yani herî pir ne Sûrî ne. Yani ew mesela İdlib lê penemberê ku pê kartînê penemberê gişîne ji ber kuwatê ku rê vekir biriya Libya û biriya wek dibe Efrîqî berê li wê derê hene ev tirs çi dibên ha Ewropa çima ev tiştê ihtirazî çêdike û dixwaze sînorê xwe biparize ne ji ber xelkê Sûrî ji ber kesê ku di erdê Tirkî de habin ev berê ku nêv grûpê radîkal da bûn bi taybet Daeş Ewropî hesabê van dike ji ber wî hawî yani dixwaze sînorê xwe ew bike yani wextê ku binêre malbateke zarokin ewin ew jî rêv vetkin pirsgirêk li cem wan tune lê ewana kê çawa zanibin ino evana yani wek dibe ji Sûrî ne yani mesela navê Sûrî ne lê bes piranî ne ji Sûrî ne. Berê ji her hal ekekê Ibrahîm em berê zanin ku di 2015 de dema ew pêla mezina penaberan derbasî Ewropa bû pirsgirêk di navêna Yekîtiya Ewropî welatên Yekîtiya Ewropî bi xwe de derketin holê kî mîvandariya kê bike çi qas jimar biçin her çi welatî gelek pirsgirêk wê derbarê de hebûn. Roca îro ev pirsgirêk yani dest pêkirine li gor xwendina te li gor tu rewşê ji nêzik ve şopînî ev welatane yani Fransa yek ji wan welatan e gelo heger hatû ev penaber derbas bûn wê wan vehewîne Fransa? Bi rastî wê bihewîne ji ber çi 2015-16 dema ku Erdogan ew tişta kir wek dibe rûnişkendinek çêbû navbera Yeketiya Ewropa û Tirkî ku vê meselê wek dibe organize bike yani wek bi şeklekî rêxistinî dervas kin. Yani berî diho êvarîn malbatek ji penemberan ji li Kurdê mê Efrînê biriya firokê li Hewlêrê hatin vê derê. Yani pirsgirêk li cem wan tune ku xelkê Sûrî qebûl bikin. Lê wana got em wek dibe planekê deynin dobê henekan biriya Yeketiya wek dibe Yeketiya Ewropa û biriya wek dibe Yeketiya netewî ino wek tensîqek navbera wan de çê bibe ku malbatan rewşa wan wek dibe li wê derê daxwazê penemberî bikin li erdê Tirkî da çi li Kurdistana Iraqê çi li Libnanê li wê derê daxwaz bikin bi şeklekî fermî winin ji ber ji bo meselî nixaşiyan ma nixaşiyan jî gîjî dizanin niha mesela korona cihê yani ewana hesabê her tiştî dikin ji ber wî hawî ku evê ku naçûne sînoran sekinîne dixwazin ku ev kesê dervas bin yani bin kontrolê wan da be. Kekê Ibrahîm bibûre xeftane te dibirim yani niha yek ji çareseriyên serekeyên vê pirsgirêkê divê em bibêjin çareserkirina wan di nava axa Sûriyê bi xwe da bêjî û hûn wekû rêxistina amar jî yani hûn wekû rêxistineke civaka sivîl hûn wek dibêjin gelek pêkhateyên wêneretiya gelek pêkhateyên Sûrî dikin li nava Sûriyê jî hûn çi divê derbarê de dikarin bikin yani çareserî di nava Sûriyê de dibe çawa bê gelo rêxistinê navnetewî dikarin van penaberên ku nêzîkî milyonekî bûne li ser sînorê Tirkiyê bihewînin jêra kampan ava bikin nizam neteweyniye girtî ra pêwendiyan bikin we hûn tiştek divê derbarê de kiriye hûn çi dikarin bikin? Bi rastî yani pirsa Sûrî û krîza Sûrî ji destî xelkê Sûrî derket. Niha ku ne ev dewletê herêmî bin yani wek Tirkî û Îranê ku destê xwe Sûrî da tune bin xelkê Sûrî bi xwe karê wek dibe tiştê xwe û tedbîra xwe bike yani ên rejîm wek dibe dewleteke wek dîktator e viqas zilm û zor li milletê xwe kir lê em dizanin hîro tecrîbek hê wek dibe
ريفاليا دمكي يعني ما جيشان دي تشاوا يعني بالرغم خلق وهرمي ادلب برهنا تفا جروب راديكال بون واليكاريا تركي كرن ودرواسي روجلاتي فرنجي بون دي ساجي ريفاليا دمكي دست خواكر جبرا خلق مي پنبر سوري درواس من ورن يعني حتى الهرما ريجيم وقت به سازين جواك السيفيل هنا قانون اليكاريا ملت خوابكن برسكريك كردي اف دولت هرمي كتنه كي اف سيفيل ودره وكبون يعني شعب عربي بيجن دروع بشريه يعني تركي جيبوان كارتينه مرتال المروفي اري جبوكو قواتكو كو ريجيم شربكي اونا ورنا كشتجبو رايا اشترا بيجي بريجيم خلق سيفيل دكوجي والهيلي ريجيم يجي واتكو كل ودرجي هنا بدست تركي تيرا كشتن يعني الحرد هاليان جي اف خلق السيفيل تي شاندن جبروي هوي يعني نها كوام فقرنا سريا كتيا اوروبا تشتي كونال تركي دكيك ودختل سريا كتيا اوروبا بكي اوروبا برفا هفتتيني براستي يعني هيرو وقت دبي رايا جشتي وك راغاندنا اوروبي دبيجن انه اوروبا بخيره كورونا واردوغان بونا ياك يعني هيرو قوتنا كولد ولوتي قوتنا السرقه الاوروبي ام دزانكو ناكوكي اللي باريزغا ادلي بدا سبيكريت نافينا تركيا وروسيا دايا وتركيا فشاري دا سر يكيتيا اوروبي جبوكو رنجا اوجي ام بيجن دسلاتين خو بكاربين فان ولاتانا لقل روسان باخفن تدبيجي يكيتيا اوروبي تكاريت تشتكي فشارك ضغطك لروسيا بكاكو رنجا شارسريه بتركيا ردينا الادلبي يعني كو ضغط ببي ويجبو ناس بس جبو روشه ادلب تاني ويجبو وقت بي كريزا السوري بتف براستي يعني تركي چما بلانا جيشي بهفدرا وكارتينه تركي نامس ادلب تاني ترسيك وادلب جدا ساري تركي تشتي بشتي ادلب ويتشببه يعني تركي اف برسال جمعه اف ياك تشتي ديان الهندري تركي فقاس تماندا وفقاس لشكري خواتنا كشتن وقت كنا ادلب دا دربكي بخوي وبشت ويرا دافر الدنيا هانا كو قريبا كنترولي خي او جهرن وحكومات اكبي دربكه مازن بخوي وام جيش دزانن حتى افي كو نيزكي ويبن وك احمد داوود اوغلو وك اف ليدر اكبي اكو كناجي جي فقاتيان وبارتينا نافادكن اف جيشي وزوري لبك يعني بود سير هنا جركو اف مساله ادلب وشيبي كشتنا لشکر ترکان چی بو اف مثلا پنابرجی چی بو گیشی به هفته دا گریدای یعنی او وقت به میدیا جواکی وقت فیسبوک وان لترکی سکنان دنجبر ناغازن خادی لشکران ببینن انو زارو که وان چاوا تیرا کشتنه و بنفس الوقت وقت به وی دمه دا جی لیبیا جی گلک هاتنا کشتن اف زورک مزن و ترکان ببه اردوغان ببلنا مزن دلیزه یعنی دبیکو افلانا صدام بن داويه ويجيبه بله كيك ابراهيم يعني ام ديزاين كنا تركيا هولك لباريزغا ادلب ددي ودخوازه وحوني يعني ارغومنت تركيا في درباري ذاك اوجي نكار وقاس جمار مزن بمليون بنابر بحونه يكيتيا اوروبي في كاس بجم تدغ هبرنج جرانغان دوري سياست جالي مروفاهي وارخصتين مروفاهي لاوروبا چت کارند في درباري ذا جبو بنابر بكر نتنه لدرفي ام بيجن لسر سينوران بل لنوفا تركيا بخوجي براستي يعني اف تشتكو تركي بدنيا دبيجي دبي ام نكون باري بنامبر راكن نراستا جبر تركي يعني كوامورن سر سوري بلكي بنامبر دنجي هابن قفقاز هابن تركمانستاني هابن افغاني هابن لي بنامبر سوري تركي فايده جوي دي جبر تجاري مازن ايكو درواس بون جيج سوري بون اف معمل سوري برن تشد الزين يعني تشتكو العافرين كرن سوري فايده دي يعني ام جيش دزانن بله سپاسکم كيك ابراهيم مرابي ابراهيم مسلم اندام انجمن ديمقراطيين سوريا امار جيت فرنسا مرابي جالك سپاس بو بشتر بوناته سپاس ورج